Have either of you ever been pulled over and had the cool drink conversation? The cool drink conversation. What is that? You see, there's no cool drink places in Cape Town because they're both from the Cape. So as jy nou dalk die spoedgrens oortree Ja. of as jy op 'n geel lyn gery het of wat ook al, dan wag daar soms 'n mannetjie of 'n vrou, 'n dametjie, wat dan vir jou sê, "Do you know how fast you're going?" Or do you know that that's a yellow line? And you must pretend to be ignorant, and they're like, "You know what? I can also, we can just negotiate. We can just negotiate. I can write you a fine, or you can buy me a cool drink." The Drive with Rob and Roz, Jacaranda FM. That is some proper old school on The Drive with Rob and Roz. Mike and the mechanics over my shoulder. We got some special guests in this afternoon. Yeah, you have never seen two more beautiful heads of curls in the studio than we have right now. Ons het die grootste voorreg om vanmiddag vir Jana Kreer en Melissa de Vries in die ateljee te hê. Die eerste episode van die splinternuwe Kyknet reeks Die Oord begin môre aan. Yeah, you can watch episode 1 tomorrow. Welkom by die show, julle. Baie dankie. Is lekker om julle te hê. First and foremost, waaroor gaan die oord? Die oord is dit gaan oor 'n Desember vakansie. Mense wat 'n bietjie wil gaan vakansie hou by 'n karavaanpark. Wegkom van dit alles, maar soos jy weet, dra mens mos maar eintlik jou bagasie saam met jou. Jou geheime, jou geskiedenis en selfs dit wat jy erf, dra jy met jou saam. So wanneer daar dan 'n lijk op die strand uitspoel, Ooh. is almal 'n verdagte. En die gevolglike ondersoek wat volg, grawe meer as net leidrade op. Fair enough. Oh, dit is so mooi gestel. Dit is nou mooi gestel, né? Kom uit. Dit is, maar hoe is jy dan as aktrise? Ek vra hier vir julle albei. Jy sien hierdie teks gaan vervaardig word. Christian Olwagen aan die stuur van sake. Please sign me up. As hy nog een doen asseblief. So, jy kry nou oproep. Hoe gaan jy dan te werk om seker te maak that you get the role of Martie and you get the role of Brandy? Okay. Wow, dis 'n baie goeie vraag. Dankie. Ek is Ja, elke dankie, week dis wat hier. jy is, hulle ras. Ek sien jou. Okay, so ek het die prosedures, maar dieselfde prosedure. Jy sien dit. Ek het nog nie Christian se naam gesien nie, which was great. Yes. Maar ek het sommer vir Brandy gelove. Want die manier hoe sy praat, maar sê goedjies, I was like, jy, doen ons 'n chemistry read, toe's hy daar. Maar ek het al gelukkig met hom gewerk. Ja. Vinnig op Recipes for Love and Murder. En hy is eintlik so plat op die aarde, julle. So plat op die aarde, die chemistry read was so lekker. Hy het sommer lekker gedirek en vir jou presies gesê wat hy wil hê. En jy voel gemaklik. So dit gevoel effortless en die manier hoe dit geskryf ook is so maklik om te lees dat dit voel nie jy werk nie, dit voel effortless. You know, so dat dit nie gevoel soos werk om die rol te kry nie, maar jy hoop en bid en vas maar daar so by die huis sit. Mens weet dadelik as jy maklik jou woorde onthou, dan is dit 'n goed geskrewe teks. Wanneer jy sukkel om dit te memoriseer, dan kan jy maar weet, jy's bietjie probleme. Dit is 'n ongelooflike goeie punt. If the words come easily, it means it's written well. I'd never thought of, I've never done any acting, but thinking about that makes a lot of sense. Maak sin, hè? As dit lekker in die mond sit, Ja, heeltemal. So, the two of you are playing. One of you is the cop for the town where the Oord is located. Yes. And the other one is a criminologist who's just on holiday and happens to be there. What a great holiday. So is it like, it's kind of like buddy cop, but are you chummies or are you sort of competing? Gaan ons sê. Ja, wat? Ja, wat? Ons is nie vriende nie. Luister, ek gaan vir een ding sê. Nee, wat? We're not mates. Melissa en Jana is cool. Maar Martie se karakter didn't mean to. Sy het net op holiday gekom. Ja. You know, maar Brandy is hier om die saak op te los en sy is baie passionate oor haar werk. Sy is feisty, sy is baie straight to the point en sy is lief vir haar werk, you know. Kom ook met haar eie trauma en haar eie goed. En Martie is 'n obstacle vir haar, of hoe, Jana? Ja, dis twee vroue en twee verskillende teorieë. Dis hy. So wat doen jy weet? Ek meen Brandy se gevaar lê dalk in die feit dat sy presies weet en baie seker is. Ja. Maar Martie twyfel weer en dit kan ook gevaarlik wees. Gotcha. So, 'n lekker paradoks daarso. So we're getting a murder mystery, a thriller, a Who done it? Yes, I I love those. that. Yeah. Absolutely. And I love, Melissa, that you said Brandy loves her job, but she also loves her town. Sy is die dorp se
Ja. kop en jy is daar omdat jy daar jou karakter Martie is daar because she loves to come to this place on holiday. So daar is die dorp is eintlik was ook so in die storie in verweef. Ja, ja, ja. 100% Ja, en die moord is eintlik die katalisator wat alles daarna ontsluit. Die ware drama gebeur wanneer die gemeenskap gedwing word om Ja. eerlik te wees. Dis reg, hy vlek dit op. It sounds like it's going to be so much fun. I cannot wait. I I love a love little this kind of whodunit. stuff. En Julle- ook die manier wat dit in Afrikaans gedoen word. En jy het so gevoel selfs van die lokprent. Ek het geweet ek wil hierdie reeks kyk. Ek wil dit ervaar. Ek kan nie wag nie. Also, why did I see a picture of you in your Saps Blues? And I was like, I want some Saps Blues. I don't know why. She does definitely pull it I was off just like, very well. because, I see it as a costume. I'm like, that's kind of cool. Yeah. Shout out to the wardrobe team there and also the makeup team for Ja, making it nee. happen, Net making it like look baie real. goed. We're still hanging out with Jana Creer and Melissa De Vries. Dene on the WhatsApp line saying, the show klink so goed, ek kan nie wag om dit te kyk nie. If you're just tuning in and you missed it earlier, holiday resorts, December time, dead body washes up on the beach. One of the guests is a criminologist. There's the local cop and they're trying to work out whodunits. Kan ek dit vra? Are either of you good at the whodunit shows and movies en goed? Weet jy, voel jy weet wat gaan Ek gebeur? voel, en dis die tricky ding. Ek voel altyd ek weet. Luister, want ek is 'n thriller kyker. I'm like, I You know. can't fool Ek kan you. dit klaar nee wat, maar toe ek hierdie is nie omdat ek in dit is nie. Toe ek hierdie ding begin lees. Ek was heeltyd geskok. Na elke episode I was shocked because it was never what I thought it was. Ja. And Brilliant. And that's what's lovely about it. Dit hou jy op jou tone. Yeah, did they give you the whole script or did like you know what they do with some big Hollywood films? They Yeah. have like alternate endings and some Yeah. people get that script, other people get that script. Did you get the whole one so that you knew kind of what you were In playing? Suid-Afrika is daar beperkte begroting. So ons skiet Ook volgens waar. location, meisie. Ook waar. Alles by daai location word Ja. op een slag. So jy skiet episode 1, episode 6, episode 10, Ja. episode alles deurmekaar. Maar ek self, ek het tot by episode 10 het ek toe ek dit Yes. raak lees, toe sien ek eers o my maggies en Ja. ek het dit nooit sien kom nie. Well, Nooit. that's a good sell because yes. now I can't wait to watch it. Yes, yes. Who's good cop? Who's bad cop? Ek dink albei dink hulle is good cops. Ja. Ek moet ook net 'n shout-out gee aan Clayton Everton wat Stoffel speel want hy is Ja. eintlik hy Hy's eintlik die good cop. Hy's eintlik die good cop sies tog. In my mind. Ja. Well, hy's basically ek is nie op die dorp. Brandy altyd is nie op die dorp en Ja. hy wys dan of 'n bietjie rond op die dorp. Ja. You know, en sy mees is die kaptein. Ja. So daar's 'n spannetjie en so ek weet nie wie is goed. Wie dink jy's 'n good cop of 'n bad cop? Ja, nee, ek I'll pass on Want that is one. different theories. We've got Yes. different theories. I think it's that. Brandy Ja. is meer feite, prosedure. Sy dink natuurlik is die Kaapse bendes. Ja. En want sy werk Ja. op feite en op goed wat sy Ja. sien, evidence, waar Ja. Martie het 'n different theory. Ja. Sy- En Martie, ja. ekskuus tog. Martie het 'n trauma uit haar verlede ja. uit wat veroorsaak dat sy nie seker is of sy werklik iets optel en of sy besig is om van haar traumas te projekteer op die saak nie. Got So you. dit is die vertwyfeling Ja. van can I trust my instinct? Yes. En is juist daai trauma wat ook in die verlede haar instink gekelder het. Dit het haar gemaak twyfel in haarself. So sy loop met hierdie vertwyfeling die hele tyd. Yeah, it sounds so good. It also sounds to me like Brandy's got something to prove, as Yes. does Marty. Yeah. Like I've got to prove that I'm getting over this, or I've got to prove that I belong in this Yes, town and that yes. I've got worth. Yeah. Yeah. The character you're playing who's a criminologist. Ja. Het jy gaan research doen en so aan hoe die mense werk, hoe hulle dink, al like soort goed? Ja, ag mense doen maar altyd so 'n bietjie navorsing, Ja. vind uit wat 'n kriminoloog doen, wat hulle gaan swat. Daar's definitief 'n sielkundige agtergrond en ek meen die short of it as ek dit nou so kan stel is hulle ontleed 'n moord om 'n legkaart van die moordenaar se siege te bou. Got you. So hoe die moord gepleeg is, wat daarmee gepaard gaan, vertel vir hulle wie die persoon is wat dit Okay. kon doen. Like a profiler. Yes. That's the word. Dis die Engelse woord. Ja, she's a profiler. Oh. Ja. Right, so we got a couple of questions for you guys. Less serious than profiling. yes. We're going to profile you actually. What? The Drive with Robin Ross profile. Oh my Yes. Ek speel. While we're talking about lots of cops and stuff, have either of you ever been pulled over and had the cool drink conversation?
The cool No. drink conversation. What is that? I I've love, been pulled over a you lot, see, maar nog nie- You see, there's no cool drink places in Cape Town because they're both from the Cape. The cool drink thing is very much. So as jy nou dalk die spoedgrens oortree het, Ja. of as jy op 'n geel lyn gery het of wat ook al, dan wag daar soms 'n mannetjie of 'n vrou, 'n dametjie, wat dan vir jou sê, "Do you know how fast you're going?" Oh. Or do you know that that's a yellow line? And you Okay. must pretend to be ignorant, and they're like, "You know what? I can also, we can we can just we negotiate. can just negotiate. Let's I talk can about it. write you a fine, or you can buy me a cool drink." Nee, Money ons for is cool sê- drink. Julle ken dit nie. I love that Meisies, both of in die you Kaap don't even werk dit nie know. so nie, hoor. In die Kaap werk dit nie so nie. Ek beloof jou, jy volg die stryd te narrow want anderster gaan jy oor die vingers getik Ja, word. verstaan. Jy I did wag dit nie om 'n koeldrink Ja, aan te dan drink gaan hulle nie. vir jou dronk toe met jou. Ja. And disclaimer, soms gebeur dit. Even there's a big billboard on the highway soos wat jy na die ateljee toe ry. En dit is vir 'n fiber maatskappy and it says fiber faster than needing to pay cool drink money. So it's a thing, right? It's completely a Cool thing. drink. Eintlik Ek die verskriklik. cool drink. Dis nou wat te sê. Who are your favorite cops on TV? Is there anyone you've watched? Anyone who stood out for you? Who's like, these are really fun characters? Is there anyone you channeled into these characters that you were playing? Julle, ek is 'n ma van 3. Daar's nie tyd om TV te kyk nie. Ek is verskriklik jammer, maar ek probeer nou aan een karakter dink en daar's niks. No, but Ek's that's net 'n fine. blank. Ja. Kyk nou, ek gaan dink. Jo, julle. It's always putting you on the spot. No, Yes, it's I people love like, what's your favorite song? Ja, I've got the radio, but I don't know any songs. Ek like 'n cop story. Yes, julle ja, as mis. I watch a lot of Law and Order SVU. So I like Olivia Benson, daai een detective, sy's my great. Okay. Buddy cop movies, right? Ja. Any buddy cop movies that you can think of that you've enjoyed. Daar was een movie wat ek nou gekyk het. Ek dis nie die naam. It's an American movie of a woman that sy is ook nie op die dorp en dan is haar die kop wat saam met haar is corrupt. Yeah. En I don't know if you guys know it's a film. Ek is nou eintlik geen niks inligting nie, maar maar dan jaag hulle vir haar in hierdie dorpie en sy moet heeltyd weghardloop van hulle af. Hulle probeer dan vir haar doodmaak. So dit was nogal 'n goeie een. No name, but yeah. No name. Yeah, it's like we're playing it's like 30 seconds 30 with Melissa and Yeah. Jana. Welcome. You will to lose. 30 seconds. You will lose with me.